Wakwaba and found Bragan and Sam TVGH so what frame Adjoa searching. Ebusia for a year chairman Abronye and a Okasi. Now on the ultra say NPP for opposition. Eh, secret will be as in Ubeyaba because Abran NDC for opposition, Domoya and Yebini into summer and Shesumias in Ubeyaba. Now, Okuda, sorry, the video no Okuda Tamblanqua. Ura Abronye and our chest a Kejetia Dubai. NDC for the album who suffer hene. NDC for Ashanti region, no more develop Ashanti region. Titi da Kumasi beto and NDC for chess no more develop Ashanti region. Not then Kumasi Kejetia market in Dubai no more see. Into no more ye being in Sida. Into say jato market na man for Japadisi cash. No more society mo etimiashi ya menim de mo na ngwa na semena komo no more reject ya. Asantifo ungrateful because omo de mo na semene komo omo mpe de NDC baby a omo mpe de John Mahama baya mo bi omo mpe Kejetia market na munim de nanado akwan a obeyi wa Ashanti region hospitals are wesisi wo ho obi abeyi bi wa Ashanti region nti NDC for sa tribal politics na mo ye no enye chese time kra NDC for do mo omo nti asokra Abronye chere sika no omudi Kejetia market ni John Dramani Mahama onim ho maachi eyo tufo na no chese odije ne chow ejire makwaje bese na woni besi yenti nsema ode etudwa asemasi Prada mama nanum kasa na eduru ba bia menim dia Sebia on asawase communication officer net na ye dey accounted. But asemasi na millions ase na beka asem mo paduane no adodo eye gas cylinders ni nuane amonoa ene ma odo se muntio hese ba akwa samato hwan na ka tro se saade na ti utoto no eye cylinder na toto any cable bia ye bele afa fiemu bia no eja enam na saja ne nam cables no mu a na nya teyirawa eto setuo enya cylinder a ewo fie ena jetoma eto enonko ato setuo cables so aye de fam emaye eja ewo fie bia mu no eja kokko fama eto setuo nti adwadefo pa aduane adwadefo pa wei mo de gas ne cylinder baha munya aduane no ano everywhere market papa bia wo ba bia wo na asiese Kejetia wo na asi ni yie a enye nokore asanteman wura His Royal Majesty otumfo se tutu ene keme ene kope wo musika ni aban ye ne se wo mo letter of guarantee se keme ene Kumasi Traditional Council ebetima tua bosia na wo mo di si dwa no asem ne nyina no obi a obagina ba bia ka se John Mahama si Kejetia market bi oye kromfo I don't they all kind of the fact fact obi a obagina ba bi aklemu say John Mahama na si Kejetia market phase 1 oye kromfo eye Kumasi Traditional Council and akopa mu loan na mo kope loan na eso a esese agency anase nsushi na kope bosia no onya government support so the only support the government ni betima man say obama na letter of guarantee and a letter of credit entino bosia ya ye ka ho asem inu eye Kumasi Traditional Council ni kemwe adwadifo no na ye adwuma tuaka based on the taxes omu generate no
enti dwamama nyai se kumasi dwa no ye ka aya santemawura na de adwene ba se oba transform Kumasi Central Market to ultra modern. Dwamama onim ho manche na nya fe na santemawura ebe so mai kumaka se bosia no unim hu oni sadade no because nkrata ne agreement ne nyina no babia no adoma amadini wo aye Kumasi Traditional Council ane keme ane kambo mu no mkwaje o mbosia etesenie University of Ghana Medical School phase 2 no phase 1 no atamese start here no aye legon ane kwaje o mo $280 million na mom ni aban ne ye that time ne say Professor Miss make sure say me former school dia mo ba benya medical school na me president dia I'll make sure say my mama guarantee no ma letter of guarantee and legon ekode bosia no enti o hwa loan agreement no a University of Ghana mo na University of Ghana dini na wo so yes. And so batina Domahama and Atamesi mpo Atamesi na ma letter of guarantee ama mo de kwaje bosiano and so bati Domahama and just Atamesi amobra sabi ana ndisi for the year asantemanwura so mbekasa asantemanwura ana de ne Kumasi Traditional Council ni keme akwaje sikebesi no kasa omodi animonyama otumfo a enye yie no ma so mo communicators no omumoto omu sheshe omu tsara no pa lafinta no mo de nam one radio station no mo kekansem hunu onware so beyond me mutie se ho nyankopon se nipa we ungrateful to God Oma uhu sedie amane esitie oyi ne nsa firi so ema bonsam efa wonomu iho nyankopon nan kasa na din na adan kokofo adoba se o magi Ghana mfiri amane mu papa ibaye wodi na koma pa edo Ghana ni oba tanu otu oba school fees free o chesika na mo de support mu businesses yale boni bae o si debi e si de Ghana sika no e bo Ghana fo ho ban me ma wu son kanie free no musio free chese afei Ghana fo sore ya